تيكلتا أكثاوين تموت من مالطا. واش نختار مالطا شكون ديو تموت يسوها من مليح مليح تسكي هضرات في اللاس مشطوح قص ما كنا تبقى تسمى الغث ثلاثة مدينين تبقى نعطي غيوانين تبقى يتموت القبائل يشبانا كتبقى غايات الكلت أقفو الوضعيين كقرنفوس وكايات زوج باربا دو ديبارتمون دو نمطار لي ولاية مي دو بوتيت فيل كانت ما تسمى السنة نعطيها تموت القبائل دافور بلي تنيض مالطا ماشا تموت يسوها منا كي تولي مالطا ياكين مشطوح مليح مليح تزقاد كي غير طليان تزقاد غير طليان زال 80 كيلومتر نص طليان واحد بقري واحد 280 كيلومتر سي تونس 350 كيلومتر سي ليبيا دونك تزقاد غير مزرعه تفرثو القافه هكذا الطليان اشري اني سوها من تموت كذا عني لكن سنه تلاقين فونسيبين لكن ينزمان نولي دي سكون تاكين كومباني تاكين سمي في الجين ار مالطا كي توليم فيزيت مالطا لا داك دي سري فيك تاكين ار مالطا ناكا مالتيس كنسقار كي ايروايز دونك كي تسغون في ناس ساعات مالطا سنه تولين فونسيبين انجليزي ويلكم كم داكي مرحبا كي توثلث نعرف نفرثو كافا اليوم في سات ساعه في الصلاه تاع نسهمو كاع في مالطا ما نوض لينا غيوانت الناس ثمانية في نسيق الناس في قبيلات انا عرفتي الوالي انا عرفتي النازو نفهم يسمو في مالطا ايه بعثيت اغلبي طلعنا رصدكي دي لوبوار كاين لافاليت ثمانية في مالطا انا كبديت روبلان كاين تاكو بنيت مسرفيين من مالطا مرحبا في مالطا مالطيث تصعرف مرحبا في مالطا ويلكم تو مالطا دونك لا دوان rien à déclarer ديما كاستغليزيت ماشا دونك ثلاث سنين مساون دوانا ولا الشين شتي دي يارا ما يعني شيء ديكلاري شيء ديكلاري سخلاضن ثلاث سن بس خلط كاع تعرف كاع ثموثا فرنسيس طليانيت اكتغليزيت سد نفض دقيقه 12 دقيقه ذكيه قلنا فاكا كاع مالطا كي نروح ثوغا تغيوان تمناخ بالكابيتال مقارن لافاليت فرانسيس معنا فاليتيس قارن داكي تتوكي تمناخ تمشطوح ماضي دي لا كوميونيتي اوروبيان زعما داكن مالطا في بارتي نا تسكار دي كويني منقار في دوكلار نوروف نا لا كوميونيتي اوروبيان سي 2004 منا 2008 تكشم داين منقار لا زون اورو دونك نوحد نولي لا كابيتال كي تمناخ لا فاليتا انا عرفت نولي كنا اني سينوغال في اللاس هي تبعتي اقلا ذاكي هي غنتدو من فاك كاين مالطا ثغيوان تمناخ لا فاليتا لا فاليت فرانسيس 14 كيلومتر نقلان كاع فاك كذا تمناخ ذاكي مثلا تفاض تاكسي كي تمطوط يتسهم الشوال Malta. It's my first trip in Malta, so I'm happy because I'm going to discover this nice small country. Yes. So Miriel, your name, huh? Miriel. Yes. What is his name of Miriel? Miriel. Miriel. French. It's French. هكا توالم دخل ذاكي ذي مالطا سمزواوي ناكس ذاكي نسدو غنتسنداكي غننس ثنيد مشيت قارم what's your name ناس اسمك نكون how you say what's your name in Maltese yeah شي اسمك ولا دونك تعرف شي اسمك يعني تعرف نكون اذا الناس كي خضرا خلطني لا وارافن دونك هي بوينا نارد ثمثلاث similar Maltese it's similar to Arabic why it comes from where the story I don't know
How you say hand? hand. يد ناس. الفوس قناس يد. How you say the ear? With name. Voilà, the ear مزار قناس with name. How you say for example the feet? ساقين تعرف. يسبق ناس إضارا. Okay, and how to count in Maltese? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واه دوك حسبنا من باغافن كيف بون شكيت هكاك تخلط يقلانك واغافن دي ثالث ني الاغلبيت لدينا سي اغلبيت كلان دي تونس اكسوضن تعرف دينا غوصن تنصلون وغالنا تعرف اش كان نغال غوص لقيت شكوتو غنقرا نبض تندا نبض وصلنا. اوكي وصلنا وصلنا خلاص نبض 115 ستراند. اوكي الليل الطيب. اوكي جود نايت ثانك يو فيري ماتش ولا تند ليله طيبه تنبض دي عندك انا جاني بيرس كان انا حوسني وكني انيسين اغاف موتاكين انا مالطا اثن ذاك نحد الولي مالطا جيد توريستيك ذاك وكني نروح نحوس طالت مالطا دي البوس دي الباطو اثن سبيسيالمون كانت نسين ذاك هي نتساتر دي زنزن ذاك الجيد توريستيك كي غنخدم هكا انا عاد نولي نسلقايتي هي تبعثنا الفافو راه كيتولي مكاكيا مالطا الساعه ما كينزل ندوز كيلو مليون يمزدا ماشي ما تصدقين مشطوحث الجمعه لا سوبرفيسي منا مخوف دي ساعه ما تمخلط البي بين مالطا كي كومباري وين الجزائر ناف باللي ستاني فردان Amsterdam, Malta, il est plus riche dans la quantité de $33,000 par habitant et Malte versus à peu près $5,500 grâce au متزاك تشوف البيترول الغاز داكين مالطا كاين تمشطوط ماشا شان يسمى خورنا تدام ساينس ذا ثنا ندغا افدام كوم بان التوريزم تيوزا تاسي صوردين دانيا اشكون ساعه تاغليزي تشوفي فرنسي دانيا تاسي دي تروحون سي لوروب قارن داكي تاغليزي داكي كيتاويد الصوردي دارنا شو خاطر من دارن داكين مالطا ياكين سا في دارنا لونغ ناسيونالينس المالتي ادنو على كارون ثانيا مالتي سي اون لونغ اوفيسيال ا كوتي دو لونغلي كي تسمى تنصف تسمى تاغليزي امزرو ينسن لي مالتي كاين وتكنيك نيري وتكنيك مازيغان شكون اتاسي نكشامي ديك شمورسون امزو لان سي دي زافريكان ديال نورام نكونيا دونك اباري وسان دو عرفن كنا سنتسلم في غير تنطا عرفن ومن بعد كي دواني دي دغان ايطاليانيين اللي ثلاثني لو روا فيري ديال الايطاليين يستخدم عرفن سي مالت وكذا فانات قيمه لنا قد غالم دي مسيحيين وغالم دي مسيحيين هذا شكيك جان وغالم دي مسيحيين وما المخلط غير وانت كي يتولى مكان ثمان نعطيك لا فاليت فاليتا سقارن فاليتا خناس فاليتا كي كيتوليم انسيدي كيسما كايناس كاد سي يونو فرانسيس خناس جون دو فاليت جون دو فاليتا كاين يلول 1495 يموت كاين جوام 1560 لا واحد ذاكي يموت مالطا ذاكي يجدي هيتم ذاكي اسمها في اسم فاليت Valette qui donc c'est fait partie d'un ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un ordre religieux qui est les croisades. Bon, mais permet de l'histoire. Le Cheikh Jean
بوندون دي سيكل مالطا كي تبداو حوزه غتصل لإيطالي. Donc après en 1798 يسد بونابرت نابليون يتفيت يحتفظ كيغا القوانين وسنا تجيب لها ساون لي زونغلي وساندو 1800 وسد نحلف لاسن هاد الناس تخرم بونابرت كي ومن بعد غنحمل لي زونغلي قيمه داك لي زونغلي على ما كنا انديبوندونس سي 1934. دونك مثلا ما تجمع موت ام زوين سن يتواخذوا ديال وارافن لي ايطاليان لي فرونسي هكذا لي زونغلي كي جاتو ثلاث سن كي غاس ولا ما توجد ديك السن تعرف ما لا تصي مسلاين ما تنسلا هضر داك تولد مسلاين ما الفرنسي تما الانجليزي تما الفرنسي اما الطلياني تماشى وغير مقروحا تعرف سي بور سا قال لو مالتي سي اون لونغ سيميتيك كما جا ماشى اللي ديما مسيحيين سونطري فيها دات كريتيان تثليث سن غاسو لما تعرف كيكي سي اون لونغ سيميتيك ما عندها تسمون الثلاثيني خاطر بغانا نروح لها بزاف كني بغان سما كي دويتني ونخدم المشروع ام لا تركيا ام الاندونيسيا ام ماليزيا وكذا كيف تسمون فلورانسن الثلاثيني شكون بغانا نروح لها بزاف بدوله ماشي دوله اللي تيرزانا داك ديال مالطا توران ياس وبلاش امين عطيتي سهمن ولي تسيدي ذكي انا ذا قبايلي من كونين 35 سباس المادل ولي تسيدي ذكي ذا مسوقال ما تسمي كيكين ولي دي سوقولن سي توت لاي نظام مالتي فياض 35 سباس وكي ماس رشيد تطوى ما يناسب لك مس تطوى هزنا رشيد يدري رشيد رشيد يكبر رشيد تطوى اني سوها من ديس لكن ذاكي 35 اسبوع سنه من تيكاكين تيقول اللي تبان اشكو يروح يا كان يروح موثق من في اي سنه كان نتسنى قلنا كي تسنيل الاستنى لينغويستيك يسن مليح كي الحوت مسل تثلاين هذا الفرنساوي تلميذ ليكسبيريونس ساعه لو كنا ديالها في سكسينا ماس تطوع تزوانا وقبل نروح على الكوتي تكنيك ويفن ان السينه هيك وغير في راشي تطوع شي تدي كل هذا كان مال زرت زورا انسولي سون ازمور المال راح سيسون اعطيك صحيح يقول لأن هذه الأوكازيون يمكن يودد المسلاح تاسق لي تي كلس يتسافر كان أسبوع يمكن تاسق لي أكيد كان دي تزور فيني تصق ميلا كينيا صار وثلاثين أسبوع سن وقبل هذا صار كينيا دي فرنسي اللي خدمة دي études linguistiques et aussi j'ai fait un professorat de français langue étrangère دي قلنا موثقي باش الصراحة باش الصراحة فرنسيست centre culturel français. C'est par hasard. ainsi que تموت قبائل مشاغلين تزملت. Ok. La commune de Tazmalt, à William Gaïth. Ok. Voilà. Et donc, au sein de la Guinée français quand la Guinée en 1990, Sarah de l'Institut français de Guinée, Sarah civilisation française, littérature et civilisation française. Ensuite, avant de venir à la Guinée, j'étais déjà traducteur. J'ai travaillé pendant 3 ans à 85-90 et puis même quand j'étais installé ici, j'avais continué à travailler avec Tessali Yassine. Donc je disais, oui, je travaille avec elle, avec le CERAM, j'ai traduit plusieurs anthropologues américains de l'anglais vers le français. Des anthropologues qui se sont intéressés au monde maghrébin, berbère, nord-africain, surtout berbère, culturellement. Et j'ai traduit David Hart par exemple, plusieurs des choses que l'on peut trouver, la bibliographie peut se trouver sur Google. Et donc j'étais déjà traducteur. Et quand je me suis installé à Malte, au bout de 2 ans, j'avais décidé de créer cette société que je gère jusqu'à aujourd'hui. En 1994, j'avais fait le diplôme de traducteur de l'Institut de linguistes, des linguistes de Londres, Institute of Linguists in London. Et je me suis installé dans la profession de traducteur-interprète. Je fais beaucoup plus d'interprétation de conférences que de traduction. J'ai des équipes ici dans ce bureau, une société avec du personnel. Et voilà, nous sommes dans ce métier jusqu'à aujourd'hui. Donc la compagnie qui est née, qui se mise donc International Translation Agency. Translation Agency. De quelle langue à quelle langue en général?
Nous travaillons dans plusieurs langues. Nous travaillons principalement dans les 6 langues des Nations Unies, qui sont l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol, le russe, le chinois, le chinois, Oui, oui. les 6 langues. Et on a aussi quelques-unes des langues, on pratique ici dans l'Union européenne, le maltais, l'italien, l'allemand, une dizaine de langues. Mais en fait, à la différence avec d'autres sociétés de traduction, nous faisons beaucoup plus dans la qualité, nous nous spécialisons, nous sommes une sorte de boutique linguistique. On ne fait pas beaucoup de langues, il y a des agences qui font 50 langues, 60 langues. On fait pas ça. On fait très peu de langues et on est très spécialisé dans des domaines bien particuliers. Tout ce qui est diplomatie, droit international, ça c'est notre spécialité. L'environnement, c'est démembrement, changement climatique, biodiversité. D'ailleurs, j'ai deux clients à Montréal qui sont dans le domaine de l'environnement qui appartiennent à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. Les Nations Unies, proprement dit, c'est à New York. تلميذ ماس تطوان في ثوان مسلايد فلاك يتان سندن وكذا رشيد تطوان ثوان واحد ساسكتين يشقان دارني عطاس تموثا كين مالتا كين زكير تساوي ثيد ذا مذيان موديل دو ديفلوبمون humain et aussi économique تموثي سوهامن شكو مزيط عطاس كيفي دنيا 316 كيلومتر مكوزن دارني الساعة زال باقي خمسة دوزقن 6 مليون إثيجان تمشطوح ماضي تيشاشغان دي تمشطوح هكا كي الجمعة ماشي شان اسم قرا شكون البي بي بار هابيتون ولا لكن il pèse 45 000 دولار الجزائر باش تاون كان مزيان 6000 كني دونك 7 fois plus riche ذا شو يرفضنا كل شيء كي مس تيتوا داران سا une langue qui à peu près elle appartient à la famille des langues sémitiques كم تعرف يمكن يتمثل مدن كي تفرض إيماني وسلا تصل هذا تعرف يعني elle écrit en latin ويفون الفكرة un aperçu général في المالت. Eh bien, أكيد نذكر en ce qui concerne Samchtoch مليح. Samchtoch en termes d'espace, de territoire, de population, mais c'est un pays qui est très grand de par son histoire. Malte, c'est l'un des pays les plus anciens de l'humanité. Son histoire remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ. 5000 ans. Donc ça veut dire 7 siècles. Ah non, 7000 ans, c'est encore jusqu'à aujourd'hui. 7000 ans, vous avez les vestiges archéologiques de Hajar-Im, de l'hypogée, du Gentia à Zo. C'est un pays historique très très ancien. Toutes les civilisations qui ont compté dans le bassin méditerranéen, qui est le berceau des civilisations, n'est-ce pas? Ils étaient conquis par plusieurs, des Phéniciens, des Romains, des Arabes, des Français, des Anglais, des Italiens. كندوك سيغينيا دونك ثمور ثاقيني ولا ما مزيت مي مقرص ولا نظر l'histoire يناس l'origine يناس la culture يناس ثمور تمقران qui se reconnaît et qui est respecté dans le concert des nations. Ça, c'est très important à dire. أكيد نضاك كان سيغيني لي كارتاجينوا كان سيغيني لي رومان même voilà, voilà, et puis Zaïre en particulier, si on doit dire. Des choses sur le plan socio-économique, économique et politique, à la différence des pays qui ont des ressources naturelles, on n'a pas de ressources naturelles, rien. Et pourtant, comme tu viens de le dire dans ta question, le PIB pour 2024 de Malte était aux alentours de 45 000 dollars. Alors que l'Algérie est aux alentours de 7 000 dollars, 6 000, 7 000 dollars. Donc on voit l'énorme différence. Pourquoi, à quoi est-ce que cela est dû? Eh bien, moi je dirais avec une boutade que Malte n'est pas touchée par ce que l'on appellerait la malédiction géologique ou bien le scandale géologique. Qu'est-ce que c'est que le scandale géologique? Ce sont ces pays-là qui regorgent de ressources minérales, et qui ont fait presque faillite. Sur le point de le dire. Si on prend le cas par exemple des pays pétroliers, si on les regarde, à l'exception de la Norvège, parce qu'elle a un parcours historique différent, tous les autres du monde du Sud ont des difficultés, tous ces pays-là. Le Venezuela, c'est ce que c'est, le Nigeria, l'Angola, l'Indonésie, les pays arabes du Golfe, qui ont les ressources guinéennes,
C'est ce que j'appellerais, ce qu'on appelle une malédiction dans un scandale géologique. Dès Guinée ou lèche, parce que ou lèche, eh bien, là, il veut dire qu'il y a des donc, donc la valeur travail, elle est sacrée de Guinée. Tu es obligé le matin de te lever et d'inventer, d'être inventif. Et eh bien, les sources de revenus de Malte, c'est un panier avec plusieurs ingrédients dedans. On a le tourisme est quand même assez important, je crois qu'il représente 12% du PIB. Wow. Le tourisme, les services financiers, nous sommes une place financière, pardon, sont en Suisse, c'est une place comme financière. Le Singapour, voilà, donc le modèle économique de Malte est assez semblable à celui de Singapour. J'ai récemment visité Singapour, j'ai trouvé beaucoup de similarités. Tu vas trouver beaucoup de similarités, exactement. Ce sont deux petits pays, ce sont des États. Cités-États. Des cités-États. Malte, c'est presque cité-État aussi. Okay? Oui, c'est le cas, oui. Voilà, comme Singapour. Donc, ces pays-là qui n'ont pas de ressources naturelles, les seules ressources qu'elles puissent développer pour pouvoir atteindre un certain niveau de prospérité et de confort économique, c'est l'économie de l'intelligence. L'économie de l'intelligence, et donc c'est un pays qui tire ses richesses, sa prospérité, comme je disais tantôt, du tourisme, des services financiers, de l'aquaculture, on a quand même une petite aquaculture, les services maritimes, par exemple, le registre, le pavillon maltais. Parce que vous savez, les navires sont inscrits dans des pays, ils sont immatriculés dans des pays. Malte, je crois qu'elle est le cinquième registre mondial, c'est-à-dire que le nombre de navires qui sont immatriculés à Malte est très très important, et cinquième dans le monde. Voilà, donc plusieurs petites sources de revenus qui font que le pays est prospère et atteint le PIB dont nous avions mentionné tout à l'heure. Un autre facteur aussi que j'ai remarqué, ils n'ont pas de complexe avec le passé ancien, et puis au contraire, ils sont pragmatiques au point d'adopter une langue de leur l'apport de l'anglais, ils en ont fait la langue officielle de travail d'administration. En plus de leur langue maternelle, elle nous rend ça fait le maltais. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, ils n'ont pas de complexe avec le passé ancien, ils ont officialisé l'anglais, c'est une langue de travail. Ils sont pragmatiques, le bon sens, c'est le bon sens. Ils sont pragmatiques. Ils savent qu'avec le maltais, la langue maltaise, il ne peut pas aller au-delà de ses rivages. Donc il leur faut une langue mondiale, internationale. Et donc ils sont tout à fait anglophones. 98% de la population s'exprime en anglais, le maltais plus évidemment en anglais. Il n'y a que 2% à Madinah, il y a encore qui ne sont pas très très anglophones. Mais 98%, c'est énorme. C'est un pays parfaitement bilingue. Sans compter l'italien, il y a 55-60% de la population qui parle italien couramment. À cause de la proximité avec Sicile. Il y a des raisons culturelles, historiques et culturelles. Voilà. Mais j'ai acquis l'italien ici. Avant de venir ici, je ne parle pas italien. Donc, c'est des choses, petit à petit, j'ai appris parce que c'est une langue qui se trouve dans l'environnement. Si on parle un peu si on dit un mot sur la langue maltaise, elle est hyper intéressante, très très intéressante pour le linguiste. C'était ma prochaine question, le maltais, parce que ça m'a personnellement intrigué. Ils ont accepté le fait que c'est une langue sémitique arabe, mais ils ont adopté les caractères latins et a fait que maintenant, c'est une langue qui avance. L'histoire de Malte, elle est très particulière en ce sens que les Arabes, c'est-à-dire le royaume aghlabite du 9e siècle, dynastie arabite, arabite de Tunisie, dont la capitale était Mahdia sur la mer, c'est eux qui avaient conquis Malte par le biais de la Sicile. Ils ont déjà pris la Sicile, ils ont colonisé la Sicile, et à partir de la Sicile, ils sont venus coloniser Malte. 870. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidé les îles de leur population. Il y avait très peu de gens, la population doit être quelques milliers, 2000 personnes qui vivaient sur les îles. Ils avaient vidé les îles, ils ont emmené tout le monde en Sicile. Donc les îles maltaises sont restées 70 ans sans population. 70 ans. Qui a vidé? C'est les Arabes. Ils les ont fait fuir ou... Non, ils les ont emmenés. Ils les ont emmenés en Sicile. Ils les ont emmenés en Sicile, esclavagisme, etc. D'accord. Bien. Donc pendant 70 ans, ces îles étaient inoccupées. Il y avait juste quelques postes de garde, garnisons militaires arabes de Sicile, du royaume de Sicile. Ouais. Le royaume kelbite, je crois.
Et donc, on peut constater que le pays était vide pendant 70 ans. Et donc, il y a eu ce que j'appellerais une rupture démographique. D'accord. Rupture démographique. L'espace est vide. 70 ans plus tard, on a commencé à réhabiter, recoloniser Malte. Les populations sont venues de Sicile pour coloniser Malte, pour développer l'agriculture. Par exemple, le citron, c'est une culture qui est héritée des Arabes. Ce sont les Arabes qui ont introduit le citronnier, Le miel. Donc ils ont recolonisé, repeuplé les îles et voilà, donc la population d'aujourd'hui, c'est cette population qui est issue de cet repeuplement. Donc il n'y a pas eu de continuum démographique. Il n'y a pas eu de continuum démographique entre les populations d'avant 870 et les populations qui sont revenues 70 ans plus tard, à cause de cette césure, à cause de cette période de vide de ces îles-là. Et pour la langue, c'est la langue, évidemment, pour être très précis, pour parler comme linguiste, c'est de l'arabe maghrébin du Xe siècle, 900 quelque chose. Arabe, maghrébin, D'Afrique du 10e Nord, siècle. parce que maghrébin, c'est un terme. All right, ok, on va Je dire. demande toujours à l'élite kabyle d'éviter le mot maghrébin parce que خلاص يبان beaucoup de ناس d'ailleurs. Donc c'est de l'arabe nord-africain du Xe siècle et plus précisément tunisien. Hachimi, ce sont les Aghlabides qui avaient colonisé la Sicile et par la Sicile on colonisé Malte, donc ce sont eux qui ont ramené leur dialecte. Et c'est tellement intéressant pour le linguiste que si par exemple on voulait voir comment l'arabe d'Afrique du Nord se parlait au Xe siècle, on n'a qu'à écouter le maté d'aujourd'hui. Aussi bien au niveau du vocabulaire, les termes, ils ont fait des glissements sémantiques, ils ont changé de sens à travers les siècles, la phonétique, la phonologie, etc. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, il y a une association qui s'intéresse à ces questions-là, qui s'appelle AIDA, Association internationale de dialectologie arabe. Le maltais est étudié parmi les autres dialectes arabes parce qu'il y en a 55. On ne le sait pas, très peu de gens le savent. Il y a 55 dialectes dans le monde, bien dans l'arabophonie, pour ne pas dire dans l'arabe, on va dire dans l'arabophonie. Et donc, lorsque Malte avait été reprise par là je passe à la phrase suivante, lorsque Malte avait été reprise, elle est retournée dans le giron européen occidental chrétien. Parce que c'est à cause de le roi Frédéric d'Italie qui a demandé à ce que les musulmans qui sont les apôtres sachent d'abord, ceux qui veulent rester, ils doivent redevenir chrétiens, quelque chose comme ça, non? Le royaume arabe de Sicile, s'affaiblissait au XIIe siècle, 1100. Au XIIe siècle, il s'affaiblissait beaucoup. Et donc, l'empire arabe qui était immense, qui allait de l'Inde jusqu'en Espagne, donc ils se sont réorganisés de manière à tenir les places fortes. Les places fortes, ce sont Kairouan, c'est l'Andalousie. Malte, c'est très très peu important dans ce grand schéma des choses. Et donc, les Normands ont repris les îles maltaises, n'est-ce pas? Et Malte est retournée à ce moment-là dans le monde européen, dans le monde occidental, dans le monde chrétien. Elle s'est rechristianisée, elle s'est romanisée culturellement, linguistiquement, elle s'est même italianisée, parce que pendant longtemps, jusqu'au XVIe siècle, elle était de 1560 jusqu'à 1934. De 1210 à peu près, jusqu'à 1530. 1530, c'est la date de l'arrivée des chevaliers, les fameux chevaliers de Malte. Les chevaliers de Malte, les chevaliers de Malte qui ça n'influence même les chanteurs de Ganwabi. Là qui est la quelqu'un donc les chevaliers ont gardé ces îles, ont tenu ces îles pendant de 1530. Assez intéressant. C'est pratiquement durant la même période de la présence ou bien de la colonisation ottomane d'Algérie. Parce que les Ottomans se sont installés, ont pris l'Algérie en 1515, si ma mémoire est bonne, et ils ont été chassés par les Français, la conquête française en 1830. Les Maltais, enfin les chevaliers de Malte, ils se sont installés ici en 1530. Ils ont été virés, ils ont été chassés par Napoléon en 1798.
Donc ils sont restés Donc, presque à la même période. Napoléon, il est en 1798. Apparemment, il a instauré des lois qui n'arrangeaient pas les Maltais. Les Maltais soulenaient les Anglais au sein de 1800 pour. كاين لا نسمي du Saint Napoléon ça déjà la révolution c'est français et il va dire le républicanisme mais le régime des chevaliers c'était un régime un peu royal. Il y a ce qu'on appelle l'ordre de Saint-Jean. L'ordre de Saint-Jean, oui. De Jérusalem. L'ordre militaire et hospitalier de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Voilà le nom complet de cet organisme. Ce sont eux qui avaient commandé, dirigé Malte durant ces siècles-là. Et Napoléon arrive, il veut républicaniser, civiliser et décléricaliser Malte, parce que la mainmise de la religion, des prêtres, etc., parce que les chevaliers eux-mêmes, ce sont des religieux, n'est-ce pas? Ce sont des religieux. Et donc, 2 ans comme cela, puis il y a eu des troubles à Malte, ils n'acceptaient pas le régime ou bien la position de Napoléon. Ils ont appelé les Anglais, effectivement. Ils ont appelé les Anglais qui étaient les ennemis jurés des Français à l'époque. Les Anglais sont venus sauver Malte, ils ont chassé l'armée napoléonienne. En 1814, Sorel, c'est une colonie britannique, au bon sens du terme. Donc si je reviens à la langue, parce que la langue est beaucoup plus importante, n'est-ce pas? Oui. Donc on dit que c'est une langue, il est effectivement établi que c'est un dialecte arabe d'Afrique du Nord, du Xe siècle pour être précis, et parce que c'est un dialecte de cette région-là, du monde, et bien on retrouve dans le maté quelques mots de Mazir. Oui, pour te surprendre un petit peu, j'ai préparé tout à l'heure une petite liste, par exemple Azbouj. Ok. إفكر فكرونا يفكر لكن هذا شو دير انا ساكن في مسلين اسمي ميستير زي طاش تطوحها في اللوس تقرب في اللوس لكن دونك ساكن طاسي مسلين تمازيغ إلا مالطيت داش ني ديكوين صارتني إذا دان سميت الله خاطر تعرفنا l'Afrique du Nord, l'indice déjà il y a un mélange avec Mazir. Exactement. Donc اسمي تروح كنت تمسليني لو ديالكت ني نتعرف سنه تونس تروح على سيسيس تاع درداكينير تقول لي ديس يمسليني انت مازيغ دونك الا كشفتوح لا كولوراسيون مازيغ dans le maté. Eh bien, pendant de très longs siècles, la langue est restée ce qu'on appelle il lingua tal cucina, l'insigne tal cucina. C'est la langue de la cuisine. La langue est تمسلا كان بخام تمسلا دارك برا. خاطر اللي تموسني القرايه يمني soit le latin les siècles nés en 1300 1400 1500 le latin بعد سميت سن les chevaliers l'italien était la langue. Déjà l'italien était une langue internationale avant le français, avant que le français ne devienne langue internationale, c'était l'italien la langue. Du 16e, 17e, 18e siècle avec la renaissance culturelle du monde occidental. Et donc l'italien est devenu la langue officielle. L'anglais s'est imposé par la présence coloniale anglaise. Le colonialisme anglais de Guinée, Pareil dans le colonialisme français, par exemple, ils étaient beaucoup plus respectueux de leur population, ils n'ont pas commis de génocide, les Anglais. Voilà. Ils ont... les Philippinois, les Américains, ils les ont sauvés, ils ont adopté leur langue, y compris la façon de conduire. Les Philippins, à gauche, parce que c'est l'anglais, vas-y. يعني ماشي كنتسالوا في التمثيلات كان هضرنا في التمثيلات هضروا ديال الغاشيين de Guinée, ils étaient intégrés dans la gestion du pays. On a vu, il y a eu des ingénieurs, il y a eu des grands architectes maltais, de grands philosophes, de grands juristes maltais, tout ça qui ont été favorisés par la présence de l'administration anglaise, chose qui n'existait pas chez nous à l'époque coloniale française. On était des indigènes, on était c'est ce qui me disent les Philippinois, parce que
les Philippines, parce que les Américains, au contraire, ils ont encouragé les locaux à s'installer, et que ils ont adopté l'anglais. Et هي ولد الجني كيف Voilà. كان كيخدم الجنيزيين. D'ailleurs, en 1921, ils ont même donné l'autonomie interne aux Maltais. À partir de 1921, ce sont les Maltais qui se gouvernaient, qui se géraient entre eux. Tout à fait. Il y avait une assemblée, il y avait un premier ministre, etc. Mais on était toujours colonie anglaise jusqu'à 1964. Et donc, et au passage, parce qu'on est en train de disparaître, Oui. et c'est la raison pour laquelle aussi qu'ils ont adopté les caractères latins pour leur langue arabe. Parce Oui, que non, on ne sait pas comment ça s'écrivait avant. Peut-être que ça ne s'écrivait pas du tout le maltais. خاطي تعرف يصير تعرف Voilà. الوطني قواربن تعرف Ah, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont switché vers le latin? رجعك دير Ouais. اسميلان dans la sphère culturelle arabe اسميلان dans la sphère culturelle arabe jusqu'à 1190 خاطر il faisait partie du monde arabe Parfait. du monde arabo-musulman. Il s'était resté chrétien, mais linguistiquement c'était l'arabe. Ça parlait l'arabe, ce qu'on appelle l'arabe sicilien, sicolo-arabique. Voilà. L'arabe sicilien, c'est quand ils ont divorcé, ils se sont détachés de cette sphère culturelle arabe, on va pas dire arabo-islamique, qu'ils ont commencé à dériver, s'éloigner petit à petit de la langue arabe, parce qu'ils se sont romanisés au sens culturel, donc la culture romaine, latine, et du coup la langue commençait à s'écrire en latin. Mais en Sicile de Guinée, il y avait des poètes maltais arabes qui s'exprimaient. Je suis avec le la poésie arabe, etc. C'était une région complètement arabisée. Le monde latin, petit à petit, ils se détachaient de l'influence culturelle arabe, ils adoptaient les codes culturels occidentaux, on va dire latins, romanisés, et c'est à ce moment-là que la langue, quand l'élite maltaise commençait à rédiger, à transcrire le maltais, elle le faisait avec quelle graphie? Avec la graphie latine, parce qu'elle n'avait plus la graphie arabe, elle l'avait perdue depuis des siècles. Essayons par exemple le premier poème qu'on a pu retrouver dans les archives des Guinéens, de Pietro Cachara, de 1400 quelque chose, 1465 je crois. Ils l'ont retrouvé, ils l'ont transcrit en latin, parce qu'ils n'avaient plus l'arabe, parce que l'arabe il était déjà dehors depuis 3 siècles auparavant. Voilà. Donc la langue elle a évolué de cette manière-là, pour faire un peu vite, parce que je pense mettre un peu et avoir traîné un peu là-dessus. Et la langue a été reconnue par les Anglais déjà comme langue officielle, à côté de l'anglais. En fait, c'est un jeu politique assez rusé, assez malicieux. Les Anglais, ils ont reconnu et promu la langue maltaise pour faire concurrence à l'italien. Parce que l'italien était très très enraciné dans le maths jusqu'à aujourd'hui, surtout à l'époque du fait que les Maltais sont des catholiques, et que qui dit Église catholique dit Rome, qui dit Rome la langue italienne, donc la langue italienne était très 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 enracinée dans ce pays, et les Anglais, pour concurrencer l'influence italienne, on se souvient, l'Italie c'est côté Allemagne, c'est l'Axe, etc. L'Angleterre c'est les Alliés, donc il y avait déjà une rivalité politique et géostratégique importante. Et donc les Anglais ont promu le maltais au détriment de l'italien, pour casser l'italien. Et ils ont réussi dans une certaine mesure. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation de bilinguisme, de fait et de jure, c'est-à-dire juridiquement et dans les faits, dans la réalité. Alors toutes les administrations s'expriment en maltais et l'anglais à côté, avec l'anglais à côté. Par exemple, au tribunal, les audiences aux tribunaux se font en maltais. Mais si par exemple un citoyen ne comprend pas le maltais et souhaite avoir de l'anglais à la place, on lui va fournir, l'administration judiciaire va lui fournir un interprète gratuitement vers l'anglais, exactement. Donc tout se passe dans les deux langues. Et en 2004, lorsque Malte a rejoint l'Union européenne, du coup, ça c'est une chance historique inouïe pour la langue maltaise d'un petit pays de 500 000 habitants, et bien la langue est devenue une langue européenne, de l'Union européenne, langue officielle de l'Union européenne, au même titre que le français, l'allemand, l'italien,
espagnol. Elle est l'une des 22 langues officielles de l'Union européenne et ça donne des chances parce qu'il y a des budgets. Il y a des budgets de développement de la langue, etc. Pour la première fois, une école de traduction et d'interprétation avait été créée à l'Université de Malte pour former des traducteurs et des interprètes pour les besoins de Malte pour l'Union européenne. Donc aujourd'hui, entre traducteurs et interprètes, il y a une bonne centaine qui sont formés ici à l'Université de Malte et qui travaillent à l'Union européenne. J'espère ne pas m'être étalé énormément. C'est correct, vraiment, tu as donné un bon aperçu. Bon, وخلينا كيفاش تيد مس تلميذ كاتا سطاس في موسني وين كانت في كذا في موتا كاين مالطا مالطا بلي انا قص السيطرون ثمنت لان كانت قاضي سميث يسد وخلال الكريكيت ام ال تي غادي ثمنت أكيد قرأ ميليتا سي ميليتا سي زونا كينيا سكريجيت ثمن صادزان واقيلا أنا كنقرأ والسيناريو كيرجيت يعني اوكي بلا ثمن ناقصنا الكابيتال سي باليتا باليتا سيتي خلال ان اكسبلوراتور نتاع ريليجيون فرونسي Jean Parisot, Jean Parisot de la Valette, les chevaliers de Malte. En fait, c'est lui qui a conçu la Valette, la ville de la Valette. La Valette, c'est le chevalier. Au sein de les Turcs à les Ottomans pour conquérir Malte en 1560. On se souviendra, c'est intéressant les repères historiques. À Saint-Lacan-Zaïre, les Ottomans, ils ont pris l'Algérie, ou bien ils ont débarqué en Algérie pour ne pas faire de polémique, en 515, à Kerbala, 1515, de Guinée, Orohan, Siyen de Guinée, Tfontemur de Guinée, en 1560. Ah, plus tard, ça dit 40 ans. لا on va dire le monde ottoman de Guinée, à l'est. Des jours, il y a eu une résistance très 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 forte des Maltais, avec les chevaliers bien sûr. فغني في لسان كنت حداين صغور مالطا Et Jean Parisot de la Valette, c'était le chef militaire qui avait commandé la résistance contre le siège ottoman. Et bien, on va quand même se dire que je crois que les Ottomans avaient déployé quelques 30 000 soldats pour faire le siège de Malte. Les Maltais, ils étaient 5 000, 4 000 ou 5 000. Ils ont résisté 6 mois. Ils ont réussi à les chasser. Quand même. Ouais. Donc ça reste, la Valette, elle a pris le nom de ce chevalier qui était le chef militaire, qui avait organisé et dirigé la résistance, le siège ottoman. Et c'est un Français, c'est un chevalier français. Très bien. تلميذي كما ستوقف لغا سؤال جابون تمثيلين نزمد نجبد سي مالت دي لوسون كومبليري دو مالت شو إلا كلش تيدس كان نكون كان مدنا أمي الزرينة مدينة قبيليا إلا تصغر راد نحفظ راد نجبد هكا كنا تاكمال تاكينيا مدينة هكا مزولة كاين هكا تمسميت نتسادرك ليكونومي بوليتيك تسهي تمور وسعوروك لي ريسورس ناتورال مثلا لو تسيغواروك تسهي تمور إيجي تسلان ثلاثة مسلايين تسمدو كل ميلاس ثمانطي ثاكينيزي ثطليان ثيغان وريلي كرا بروبليم ولا كرا وغيلي في كوكارست اوكي ثماتي تسعام كنيس تاكينيزي تسعام كنيس سطنيات وسعور مليحه سطنيات وسعور مليح l'influence تاكينيزي تسماتي donc on a une situation de bilinguisme de jure et de facto ça marche super bien ce sont tous des enrichissements les Maltais sont plus Maltais que jamais ils n'ont été aussi Maltais parce qu'ils sont indépendants aujourd'hui Malte est indépendant. Elle était toujours sous l'administration soit des Anglais, soit des chevaliers, soit des autres. Donc pour une fois, le peuple maltais est indépendant. Il prend en main ses affaires, il se débrouille bien. Et les hauts Méditerranée, c'est un pays neutre, ça c'est important sur le plan géopolitique, c'est un pays neutre. Il ne prend pas, il n'y a pas de navires militaires qui rentrent ici, internationaux. La Suisse, c'est une neutralité et c'est une neutralité qui est reconnue par l'Algérie.
À l'époque, dans les années 70, vers 75-76, le Dzaïr, c'est l'un des pays qui avait reconnu la neutralité de Malte. C'est un pays neutre, c'est un pays calme, qui se veut un lieu de rencontre de la Méditerranée, qui se veut une sorte de tirantaf, une sorte de pont. Il y a le monde du Sud, qui est un monde principalement musulman, et le monde du Nord, européen, chrétien, etc. Donc elle veut jouer ce rôle-là de rassembleur, où les gens de ces différents modes de pensée, on va dire comme ça, modes de pensée, peuvent se rencontrer, parler, négocier. Et c'est tout bénéfice, c'est une excellente chose. مسكت واحد الميكسيك على صداس شيء هذه كثير في جايكين هذا كين هذا كي تخطط السلفار هذا مخان يثي كيف بالنسبة لي يعني جزنا تلاوين تزمات ديو ثاني طماطي تقول الغبائي في كنا تصطا سما دي مسنون أما جزن تلاوين تسنا ميكسيك Michel Rachid, encore une fois, sous la guerre. أوها بيت عجوان تمر كين عجوان وقبل يكون يركب كينيا يانا سامزة راكينا تفهم الوقت لها خاطر السنة عداني صراحة لا وقيلا طوبت الحريق سيدي كانت ستورم هاري هي سيدي كان كيف دونك يعطيك الصحة يقول السلام شنو إن شاء الله هذا سي با بلاش إلى مس رشيد تطوح تنمية تطاس تفاصيل كان وكان في ثموث مالطا مازال نوغال كحريش ويسين نترزاكين مالطا ونوين وكان تفاصيل يعني السوغني وين فيديوتين مشاتو كنت كان كيلكينا سيكست لا دغا كيلكينا نوذ ماون عيمزداغ مالطا تولي مملكة يتخميما ذا شو تسمو الإنسان غف موثنسن يكون جاتوني وينكي سليون دف مالطا سوذم زغوي ثجوغرافيث ثلاثين ديناس يقلان مشاغ دياني ذا شوت لقا غتزرم لكن غا سياكيا تيت الكيدا ياكيا سي ليغليزا كيا مقارن موستا دوم على بازيليك دو موستا ديال الحومه سان كارتيي يقلان داكي دي فاليت دي مالطا عون المسلايا غا في الديانيت الا خاطر تزرم ذا كان مالطيين دي مسيحيين سواطاس 97% دي مسيحيين ذي كاثوليكيين لأنه 3% دي قيمة سام يون دي المية دي مسيحيين يظنوا لي هذه كاثوليكيين لي زونتروس أيضا الصادانية يون دي المية دي مسلمين الصادانية يون دي المية وقاعد يقوم من نفس الديانيت شات زغم لكن أموها مقران دي مسيحيين كاثوليكيين عطي تمزكيدا يكينا ليغليزا كي دوم دو بازيليك دو موستا هي وثكنين توابنان تغند في يوث لاباغواز يقلان القرون يا تصرفين ذي 1830 كنين يون بركزن متكيدا سنان الى قتنا مقرض غنتكيكي مكا هي غاتي نواليث سلقايت هكذا كي شالانتي شومايين ملي ريليجيون ياك يشوفاني كيز كتد تغالت ديك دي ديانينا كنملات غاد لي طومبلين ولا دي لازي يتزيد واش ساكن. You speak French? No, English. English And Maltese. and Maltese. Okay. And Italian. What?
And Italian too. Italian as well, yeah, because too close to Italy. Close to Yeah. Sicily. So you work here in this church? No, I'm a volunteer. Volunteer, huh? So tell us more about, can you tell me about Malta? What is the language that you speak here in Jeddah? Maltese language. You speak Maltese, but also Maltese, English, English, and Italian. Italian. Okay. So can you, for example, tell me some words in Maltese? Like, Italian, Sigio. how do you say, for example, like finger? Subai. صباع تولم تسقساك بنسام ذا أضاد قنا الصباع تعرف يعني صباع. Can you count up to 10 in Maltese? We had tonight Tlieta, same as Arabic. We had tonight Tlieta, 4 5 6 7 8 9 10. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay. تولم donc أكيون Very, دنيا very close to Arabic. to Arabic, yeah, exactly, yeah. أكيون دنيا donc le maltais c'est une langue sémitique, hein, mais écrite en latin. Voilà, c'est des gens modernes. Maltese c'est une langue sémitique, Swaros latinis. Thank you very much. You're welcome. مرحبا. مرحبا. What does mean مرحبا? مرحبا عليك. كيف بدي مرحبا؟ Salam. Buongiorno in italiano. Et bonjour en français. I look like Maltese. إذا خرجت مجردا المالتي شاسينيا مخرج سينير لكن Maltese and Kabyles, Amazigh, Berbers were all in the same area, North Africa, south of Europe. So we have the same civilization, Mediterranean civilization. We Berbers and you Maltese, with same invaders, Phoenicians, Romans, France, that's Arabs for us and for you. The Arabs were here for 300 years. 300 years. That's why your language looks like Arabic. That's why the languages look like Arabic. But you decided to write it in Latin language. But we write it in Latin language. That's good because this will put you in a modern world. Yes, modern man. Yeah, in the same way as Turkish did. Turkish, they used to write in Arabic. Ataturk. Yeah, now they write it they write it in Latino language, and now Turkish we can say it's okay. It's okay. The same thing for Indonesia, the same thing for Malaysia. They all decided to write their language in Latin as you. And that's the reason why you are very so developed and very, it's impressive how Malta is very developed comparing to North African countries. Like, because you decided to go modernity and you're very stable politically speaking. You are very stable, which is good. Oh yeah, we're European Union. We're part of the European Exactly. Union. Yeah. Exactly. Of course. ثاني راسه ثاني كونفيرم شي كيسنير ثمو ثمثكي مالطا تروح غزات شكون يسون براغماتيك يروح لنا ثلاثينيت غاتو لما امزروي يوثيثنا من كني غيوثنا كني اطاسي نكشامي يروح نورسن اللي في فينيقيين رومانيين العربيين فرنسيين ماشي ديون دونك تاكيت اون بوتيك وكيدغان داغن يدلسن غاف هذه السنين وكان غاف مالطا أمزغينس فاليتا تا مناخثن فالتا ياك أفوث ليتنسن هكا تولي مذاكين ما تولي تي أبوستروف لو أبوستروف على فان ذا ع دونك أمذيا كا ريفولوسيوني تاع محبة ديفينا جوليانا تاع النرويج انت تولي متعرف تاع محبة تولي ثلاثينيت ديفينا طليانيت فرنسيسي يعني ديما كداكي ترادوزيوني تاع جوزيف بوهاغار دونك لا تراديكسيون دو جوزيف دونك تولي تعرف تا طليانيت تا فرنسيس تا انجليزيت ارثاكا أخلاقيات فون سي l'église كي دوم قناص دوم موستا
دونك هي نخلع نتدو سمكة النظام معنا وقبل أن سمكة النظام فغير غون سمعيو تراوسا إيفردان داكير قرنسن طريق ليرو طريق تعرف هكا مذيا وكير طريق الكنيسية طريق الكنيسة ولا تعرف من دونك الكنيسة سي بارابور على ليغليز هكيا طريق الكنيسية داران داكي طريق البازيليكا دونك تعرف تطليانيت ثلاثينيت كلشي خلاص معنا تكون ثلاثينيت لا رو دو بازيليك لا رو دو ليغليز تعرف ديماركا طريق الكنيسية طريق البازيليكا. تقارمس ياكي تمالتيت ذاكي تزدغ لول ذاكي دي فاليتا دي مالتا تقابلين نكوني نتكازل طاسي ثلاثنا. So just say it. What's the reason why you kept your language alive? Maltese. Can you tell us what's the reason of that? Because I'm proud of my country. I'm very proud of my country, and I talk Maltese. Yeah. But there is a lot of efforts to do again because I saw that Yes, sometimes yes. English is taking over your language. Can you say something? There are many foreign people, you know. We have to speak their language when we buy something Okay. or anything, all right? But I speak to them Maltese. They You speak- understand. I'm not interesting my language, and I speak Maltese first. اوكي ولا ذاكي سقساس ناس غاس ولا ما تانجليزيت صراحه ما كنت في امكانيس مالتيس نيك باسكو قوان لي زيترونجي باش كني الكوميرس هذه الحول خصك انجليزي منها لكن كلمات تمسلا عيد سنت مسافه مالتيس فغان اوفرين ذاك تاكي مقارن لا فيرتي and religion wise I saw that you are very Christian you are very attached to the Christianity okay and your language even though it looks like Arabic but it's written in Latin language. Yes. Latin language makes your Our Semitic language. Yes. Latin, Arabs. Our language, You know, our English. language is mixed. it's mixed. It's a little bit of Italian, a little bit of English, Maltese, you know, mixed. That's what I told you in the beginning. The good thing that I found with Maltese people, they took all what has been what came to Maltese as different civilizations, and you mix everything and you built a modern Maltese language, which is a mix of all that, which is good, by the way. Yeah. Speak Italian, eh? You speak Italian as well, huh? Yes, A sometimes. little bit. A little bit, My huh? wife, she speak Italian. You speak Italian, huh? Is it because you are too close to Sicilia? Yes, we have the television Italian. We see television. Okay. We learn No. in the school. Uncle school, we learn Italian. How you say this? Tazza. Castle, casa. What about let's say for example hair أشبوب شعر yeah what about hand day what about the foot what about the finger صباع in Arabic صباع yeah امشي Come with me. come with me امشي امشي معايا امشي معايا Yes. امشي معايا come with me wow Grazie, thank you, grazie. grazie it's like Italian huh? It's Yes, like yes, Italian grazie. but bienvenue welcome how we say welcome مرحبا Merhaba, yes, that's it. Arabic huh? Arabic, yes. yeah There are houses in Maltese, merhaba. You seen the signs? Yeah. Merhaba. yeah I saw Houses that in I saw that Maltese. yeah how we say 20 years for example in Maltese 20 سنة. 20 سنة yeah it's Arabic Yes, yes. That's why our language, it's mixed. I tell it's you mixed something. Italian Arabic I tell you something in Maltese and in Italian, in Arab too, Habib.
Habib, yeah, friend, yeah, friends, yeah, good. But do you have TV channels? Do you have a lot now, of Now we have many. newspapers as well? Yes. Radios, newspapers. You have Yes, newspapers in English, Italian, French. Yes, you have everything, yeah. It's multinationalist country, yeah. What about the flag? I saw the flag. What does mean? That's Yeah. the Maltese. Why those two colors, red and white? That cross because we had the George? cross. George. in the last war. Donc le drapeau yaki. Because We fought so much for the English. we have the British. What? In Malta, we have the British. Oh yes. British, We had yeah. colonel. Under 200 years, under the British. From 800 to 100 years. 1934, I guess. Under 64. the British. British, yeah. Then the King George, I know that there is a history with King George, I guess, with British. But the red and the white, is it? It has a special meaning. It's our Your flag, only your flag. You're just your flag. Under the Polish, red and white. Polonia, it's the same, yeah. But they are Horizontal, and yeah. The white is like this. Okay. Polish is like ours. Red and white. Red and white, yeah. We have many Polish here. Yeah, Like this. Ours like this. yeah. Even Indonesia, the same as Poland. But the red is on the top and the white is down. And the Poland is the inverse. And you, the same. Yeah, that's what I noticed. But I have a question for you. In school, the kids, Yes. in which language the kids study? English or Maltese? English, even Maltese. First Maltese. Yeah. But now we have foreign children in the schools. Foreign children, Foreign yeah. children. And they don't know how to speak Maltese. Yeah. And we have to speak to them English. Yeah. But they have to learn Maltese as well. If they Yes, prefer, I hope if they so. decided to stay here, they have to learn Maltese. so. I hope so. Yeah. Because the first now is English. Yeah. Not Maltese. The good thing you did, comparing to other like for example Pakistanis or like Iranians, They read the English though. they wrote it in Arabic alphabet. But you decided to write your language Maltese, which is Semitic language, good in Latin alphabets, which is good. That's a good choice. Now Turkish, before 1928, I guess, they used to write it in Arabic, like Pakistan Urdu, like Iranian. But Kemal Atatürk was very smart. He decided to switch to Latin language. Exactly, that's what you did yourself in 1934, I guess. Your nationalists that decided to write your Maltese language in Latin alphabet, which is good. One of the reasons you are very developed is this: you decided to switch to the Latin language, which is good. Our Maltese, we have no armies. Because I don't want to fight to anyone. But we fly 3 times a year, holiday. My daughter makes 3 holidays a year. Ouais, My ouais. son, 5 holidays a year. اشي تدنا سنك ذاك حتى نكون يوم ساعه ذي مشطاحين لا اوني لوجيك ونحوج لارمي نغت كان الخدمه ثورا ثنتفكد امذيا يليست فواياجي ثلاثه بغدان ميس 5 بغدان In Malta, they are rich. I think Not everyone rich. Yeah, Not everyone rich. yeah, that's one of the proof that you are very rich. On average, you are 80%, they are good. they are good. One thing we have, the Maltese, we don't lie. We say things as they are. Yeah, وسكيدي فنارا مقارنتي ذي تكنيت لا. We speak to other peoples, not Maltese, the as it is, not lying to them. Good. I understand. Yeah, If you are Tunis and you are bad, You say it, you are good. bad. You I think say good. No, if you are poor, you say poor. I am poor. good. I understand that. Yeah, That's the finest you are exactly like the Berbers, Kabil. We are very honest. Yes, We not don't. honest, the truth. Well, yeah, honest, which means the truth. You say the truth. Yeah, you say things as they are. Yes, if I am poor, I say my government is not making things to me good.
That's how we are Maltese. Saying the good. Yeah. My government is making things good for us. So you are happy with your government? Yes, yes, yes. Ouais, ils sont très contents de leur gouvernement parce qu'ils يخدم toujours أي نيفران. Yes. أي نيفران يعني تحدى في 3 سنين كي تدنا Even دزوارا. with the nationalists, because the nationalists make good things to Malta, eh? Nationalist. Opposite Of what? leaders. Yeah, the opposite leaders. They Yeah. are these two of The them. opposition, you mean? Yes. Yeah. One make things good, the other makes things good So too. we call them nationalists and what? The other ones? Labours. Okay, les travailleurs. Labours. Les travailleurs, yeah. Trabajo, yeah. Oui, travailleurs. Is it democratic country? Malta is really democratic. Are there elections? Okay, perfect. And what I noticed as well, the public transport is free. It's free. You take bus free, which is good. The boats to go Even the boats, huh? Yes. If you want to go with the boat, To go to. You can go free. everything. Voilà, ils ont confirmé ce que je pensais. Même le transport, il est gratuit. دايما نتولي نتبوغ النظام. هاتشي نغتنم بيرت وانجازا كيت مطوطاكير. إجلان دي مالطيين فين عندو غاني سلن. هكا كي نساريه باش كنا تزغم كي تخميمن. إمزدارا كين مالطا. وكي تانا كي تنسن. تيكو 5.